bagaimana ketentuan hukumnya bila Cina buta tersebut, bukan Cina buta, bila Cina buta tersebut dibayar oleh mantan suami. Begitu setelah dukul, si istri langsung disuruh ceraikan. Sedangkan Cina buta ini sudah pas di hati istri tersebut. Demikian. Kamu benar tak? Ya. Berat rupanya Cina buta ya. Al-wa'du dainun, al-wa'du dain, ad-dainu la yajibul wafa. Yang salah, al-wa'du dainun. Al-wa'du la yajibul wafa. Ada dua kaedah. Nah, yang janji hutang, yang namanya hutang wajib lunas. Nah, janji yang hana payah lunasi, tak janji yang hana payah lunasi. Yang kejanjian dengan catatan tak pegang syarat lam akad. Tak pegang syarat lam akad. Waktu nikah kan, laka akan nikah. Nyo lung pernikah gata dengan anu lung tiplum manyamu dengan syarat begitu leh menikah tu tak ceri nya ha mai luar dah pegang hanyo lon ka ceri ngan promo tempat tatin do tuju ke Cina buta man kana Cina buta yo ka mahayu mempat lung bayu kata sehingga dia tak menikah tak ceri lo mengaji lung wo kalah janji uroyan alian le ayah ge penikah je lagi biasa lagi syarat-syarat roi sah nikah sah hana upu kemudian leh mukawin na payah tunaikan janjinya tak janji jamun dengan lako dengan suami awai tak cerai duduk hana jadi tak cerai le jeut hana wajib tunai janjinya mampeng ai lagi pulang jumpa masan jupeng pulang pempeh juk pulang kata go hana ada ceri hana mukabala di kira-kira demikian jeut pegat perjanjian lagi jeut yang terjadi perjanjiannya dalam sulbi akad malah dalam sulbi akad itu dalam siagat dalam siagat yang kita ucapkan di saat terjadinya akad nikah. Yang orang tu kampung, mami hana tak ber ni berat cuma dari kau, tapi hana pun tu yang hana ber tayang-tayang dalam orang tu.